Ponovno se u analizi vjerodostojnosti oslanjamo na crtački rukopis i premda rahle crtačke strukture, nitastih poteza pera i srebrenkastih mrlja karakterističnih za kasnu maniru s kraja 7. desetljeća, koji oprimjeruje slavni crtež Teatro La Fenice, jedan među posljednjim Gvardijevim autografima, u njima nalazimo kolebljivost i crtkanje, koje kao i školska kompozicija prema kojoj se prizor kadrira s dvije ugaone tamnije zone, podcrtava sumnju u autentičnost. S druge strane, jedan naslikani rustični kapričo iz londonske privatne zbirke od Franceskova sina Giacoma pokazuje velike sličnosti s kompozicijom, što vjerojatno rješava atributivno pitanje ovog crteža. Jer ako povežemo kvalitetu crteža s citiranim pojedinostima, činjenicu da ovakav vodeni znak na papiru nalazimo tek na početku 19. stoljeća, te na kraju srodnost sa slikom rustični kapričo Giacomo Guardia koji živi do 1835. godine, jasno je da i ovaj crtež možemo samo njemu pripisati. Svako istraživanje započinje, koliko god vi vjerujete u to što vidite, od velikih sumnja. A posao istraživanja se sastoji u tome da se nađe argumentacija i da se ili potvrde te sumnje ili da se nađu i potvrde velika djela, što u ovom slučaju u stvari bila riječ. Dobra večer. Udvorništvo i građanski kukavičluk karakterne su značajke balkanskih plemena. U jednom svom davnom eseju zapisao je naš večerašnji gost. Kakva je među udvoricama i kukavicama situacija danas? U večerašnjoj emisiji razgovaramo s književnikom sjajnoga stila, nevjerojatne erudicije, lucidnosti i spremnosti na polemiku. Uglavnom s književnikom svjetskoga glasa. S nama je Mirko Kovač. Dakle, evo nas u studiju, s nama je Mirko Kovač, dobro nam došli. Ja bih krenula možda odmah od ove moje najave i od ove riječi udvorništvo i udvorice. Dosta rijetko korištene riječi, pogotovo ova udvorica. Dakle, riječ koja gotovo više je i ne prepoznaje hrvatski jezik, a tako dobro u stvari opisuje situaciju. Evo, dovoljno je pogledati Hrvatski sabor. Evo, možda vaš komentar malo oko tih izgubljenih riječi našeg jezika. Udvorica, postoji dodvorica, postoji ulizica. Postoji više riječi. Ja sam to pisao u onom vremenu komunističkom, dakle kada su se pisale udvoričke pjesme, proze, kada su postojali režimski pisci. Danas mislim da je to nekako drukčije. Danas je promijenjen taj termin, međutim, to ipak ostaje kao nešto vječno u nekim drugim oblastima, možda manje u literaturi. Manje kad su pisci u pitanju. Više nemate razloga sada udvarati se političarima, nemate razloga pisati ode, nemate ni kome do duše. Više nema takvih ličnosti u politici, tih autoriteta, nema više vođa. Mnogi su izblijedili termini iz onog, da tako kažem, mog vremena. Ali postoje udvorice na drugim planovima. Postoje udvorice recimo u novinarstvu, među političarima, među običnim svijetom koji se uvijek mora nekome dodvarati. Dakle, jedna vrlo opširna i lijepa tema za istraživanje. A što je s ovim građanskim kukavičlukom?
Pa mislim, građanski kukavičluk je prisutan u svim režimima, u svim vremenima. Posebice u totalitarnim društvima negdašnjim, ali mi vidimo to i u najrazvijenijim demokracijama, da postoje neposlušni građani, postoje građani koji ne prihvaćaju torture bilo koje vrste, od novinskih, televizijskih, političkih. Imamo primjer Francuske, koja mislim je jedinstvena na tom planu, da je uvijek ta neposlušnost neka značajka toga društva u principu. I imamo tu vrstu kukavičluka, neke građanske male kalkulacije koje su u ovim siromašnim društvima pogotovo izraženi i pogotovo prisutne. Tako da mislim da bi trebalo poticati ljude na pobunu, na neposlušnost, na izlazak na ulice, na sve ono što je nepravda u društvu, sve ono što je tortura, nasilje, bilo koje vrste. Mislim da građanska neposlušnost je bitna. Ja mislim da to su dvije različite vrste hrabrosti. Hrabrost neka ovako, ako bi rekao, patriotska, ratna, ovakva ili onakva, ali građanska hrabrost je specifična. Možda da podsjetimo naše gledatelje, vi ste zapravo jedan od onih intelektualaca koji su doista istupali u trenutku kada je trebalo istupati. Dakle, prvo ste se protiv Miloševića, otišli ste iz Beograda, bili ste tu hrabri. Došli ste u Hrvatsku, pisali ste isto tako oštro protiv vlasti. Uvijek ste ukazivali na nepravilnosti vlasti. Pa me zanima, evo možda iz toj pozicije, kakva je vaša pozicija, a i uopće uloga intelektualaca danas u ovom jednom novom korporacijskom jednoj demokraciji u kojoj zapravo se više ne treba možda boriti samo protiv vlasti, možda protiv i drugih sistema nekih koji nas okružuju. Da, međutim, vlast nekako oličava to sve u cjelini. Sve te nepravde, sve te nastranosti, sve to što je loše u društvu. Mislim da je vlast inače loša u principu, svaka vlast, pa čak i demokratska. Ja bih tako rekao. Mislim da je loša jer se deformira svaki čovjek koji ostaje na vlasti, posebice kad ostaje jako dugo na vlasti. Mislim da pisac ne samo pisac, nego intelektualac, ako definiramo što je intelektualac. Intelektualac je, po mom shvaćanju, onaj koji javno reagira, onaj koji javno istupa. Intelektualci su svi ljudi koji su obrazovani i završili fakultete, ali mnogi od njih nisu u tome da reagiraju na stvari, na tekuće stvari, na politiku, na mnoge nedaće, nevolje jednog društva i tako dalje. Tako da mislim da intelektualac nije promijenio i ne bi smio promijeniti svoj kritički odnos prema stvarima. Možda je recimo problem danas i gdje, kroz koji mediji biti intelektualac na taj način, s obzirom da su i mediji danas nekako u tim velikim korporacijama. Dakle, vrlo je malo mjesta kroz koje čovjek može djelovati na toj nekakvoj liniji otpora. Recimo to tako. Naravno, tu je problem medija, ali ipak se može naći uvijek neki kako će i na koji će način netko reagirati od intelektualaca, od pisaca, posebice pisaca, kojima to jest zanat na kraju krajeva i može se reagirati. Doduše, sve je to sužen prostor. Mi smo imali srećom u Hrvatskoj punih skoro 20 godina Feral, recimo, u kome sam ja pisao više od 10 godina. Dakle, imali smo jedan takav list koji je bio neovisan i koji je bio kritičan do maksimuma. Naravno, vidite sada taj je list u vrijeme kada je kao demokracija otišla naprijed, taj list upravo nestao u tom razdoblju, a opstao u vrijeme prijašnje od 90. godina pa nadalje. Dakle, mislim da se može reagirati. Glas će se čuti ako on postoji. Mora se čuti. Ali najgore je ne reagirati. Najgore je
ostati ravnodušan prema stvarima. Ne smiju se zatvarati oči pred mnogim stvarima oko nas. Jednom je divno, netko rekao, sad se ne mogu sjetiti, ko pisac i intelektualac jeste onaj koji može prepoznati zlo i to je bit njegovog odnosa prema svijetu. Znati što je zlo. Međutim, mnogo je teže reagirati sa te, ajmo reći, pravedne strane. Taj se glas, mnogo je jači glas onih koji su na strani zla. To ja znam iz iskustva iz vremena Miloševića. Mi smo imali mali broj ljudi čije su se riječi čule i ljudi ih nisu ni prihvaćali čak. A mnogo su oni koji govore o opasnim stvarima, o mržnji, o sličnim stvarima. Mnogi su imali itekako odjeka i mnogi su od tih pisaca bili doista vlast, neka vrsta vlasti. Dakle, mi se moramo kao intelektualci okretati i protiv vlasti tih intelektualaca, dakle, protiv onih koji su na drugoj strani. Oni su isto naši neprijatelji. Idemo pogledati sad jednu kratku priču vama. Dakle, to je jedan kratki podsjetnik našim gledateljima otprilike na što ste pisali i suradnji na filmovima i tako jedan vrlo kratki osvrt i na vaš nekakav put životni, tako da se možemo vratiti i gradovima i svemu. Eto, dakle, pogledajmo priču koju je napravio Alenko Prpić. Grad u Zrcalu istinsko je remek djelo književnosti koja se bavi našom zbiljom, ali koja nikada ne odustaje od vrhunskog zahtjeva da je literatura prije svega umjetnost i plemenita vještina. Prije 2 godine rekao je Mile Stojić, obrazlažući odluku žirija nagrade Meša Selimović za najbolje prozno djelo objavljeno na govornom području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Politika i kultura, spajanje i razdvajanje, naši i vaši, trajna je dijagnoza spomenutoga govornog područja. Podjednako obsesija književnika i parazita književnosti. Čiji je Mirko Kovač? Rođeni Hercegovac, stanovnik Beograda, od 1991. živi u Rovinju. Vidiš, ima ovih istoričara dosta poznatih i velikih svjetskih imena koji smatraju da ovaj rat se neće proširiti. Dakle, ima takvih mišljenja da će se ovaj rat lokalizovati tu gdje je. Pored toga ima velike nade srpskog ratobornog vođstva koje se potajno nada da će izazvati Treći svjetski rat ili barem balkanski. Oni bi bili zadovoljni čak da bude i balkanski. I izjavljuje jedan od tih srpskih političara nedavno: mi smo spremni boriti se i sa Mađarima, i protiv Mađara, i protiv Bugara, i protiv Albanaca. Dakle, oni su spremni u rat. Nije bilo posve lako objašnjavati za dnevni tisak vlastitu deložaciju i uvjeravati sugovornike da sam nakon svih odiseja otkrio taj komadić zemlje kao jedino moguću verziju svog života, jer u svakoj drugoj našao bih se u tuđini i egzilu, a za takvo što nisam bio spreman. Što više, dolazeći u Istru, činilo mi se da se vraćam u svoju kuću o kojoj sam maštao, te da sam u nju ušao na neka onirička vrata, davno namijenjena za povratak. Čiji je Mirko Kovač? Andrić, Šop, Šimić, Marinković, Kaleb i Desnica, njegovi su uzori. Prvi roman, Gubilište, napisao je 1962. Knjiga je doživjela političku i ideološku osudu. U 70-ima, ruganjem duše i vratima od utrobe, dosiže literarni zenit. Stavljaju ga uz bok Andriću i Selimoviću. Premda je i prije pisao scenarije, dramaturški vrlo uspješno i efektno u Brezi, najviše su prašine podignuli Okupacije u 26 slika i Pad Italije. Družio se s Danilom Kišom, Borislavom Pekićem i Vladom Gotovcem. S Filipom Davidom 1998. objavljuje Knjigu pisama. Dobitnik je uglednih književnih nagrada, među ostalima švedskog PEN centra te njemačke nagrade Herder. Za posljednji roman Grad u Zrcalu, uz već spomenutog Selimovića, primio je i Kiklopa, Šenovu te Nazora. U posljednje vrijeme zaokupljaju ga istarski razbojnici 17. i 18. stoljeća. Čovjeka je lako svojatati, književnika se imperativno mora, čak i kad tvrdi da najbolje pliva u Hrvatskom moru. Je li ikad proglašen literarni zerb? Tko je Mirko Kovač?
Evo, dakle, natrag smo u studiju. Htjela bih vas prvo pitati kad ste vidjeli ovu arhivu. Vidite, HTV ima arhivu, mnoge televizije još nemaju ili tad nisu postojale i to je dosta zgodno vidjeti sebe prije puno godina. Kako vam se to čini sada? Pa nemam neki odnos, uvijek mi je malo neugodno gledati sebi, iskreno rečeno, ne volim to. Ali dobro je imati tu arhivu, to je jako korisno za sve nas. Nikad ne bih se sjetio da sam to govorio. Kao neki podsjetnik zapravo, u stvari bi to i trebalo ponekad služiti. Na ovo pitanje tko je Mirko Kovač, naravno naš Alenko Prpić to postavlja, naravno da zna tko ste, ali to je jedno od ključnih pitanja svakog tko promišlja svijet oko sebe. Tko smo? Pa i to mi postavljamo stalno to ista pitanja, tko smo, što smo, odakle smo, kamo idemo. To su neka vječna pitanja i vječne odgonetke. Mislim da je teško to odgonetnuti. Pitajući se tko smo, mi i pravimo literaturu. Ja bih htjela, dok ne zaboravim, ovo spomenuli smo u prilogu razbojnike kojima ste se bavili. Je li ta knjiga gotova? Nisam uspjela naći taj podatak. I htjela bih da malo pravite paralelu. Po čemu su ti drumski, recimo, razbojnici drugačiji od ovih današnjih razbojnika? Odnosno, uopće zašto vas zanimaju razbojnici kao jedan motiv? Ja sam to više najavio, ja sam to ostavio malo kad dođem, ajmo reći, u starije godine, malo kad završim ove svoje preokupacije bitne, glavne, kad završim jednu svoju glavnu knjigu, onda sam to ostavio malo za istraživanje više, za igru i malo da pređem u ovaj prostor, pogotovo Istre. Pa ja sam to istraživao malo preko literature Bertoše i drugih ljudi koji su se bavili doista razbojnicima istarskim negdje od 17. 18. stoljeća. To mi se učinilo zgodnim da napravim jedno 20-ak biografija što stvarnih, što izmišljenih razbojnika. Pa oni se povezuju, htjeli mi ili ne, s ovim našim vremenom. Mi smo jučer imali razbojnike, tako reći. Taj rat bio ovdje prije, ne tako davno, prije 15 godina. Ja se nadam da će to dovršiti uskoro. Ja ne znam da li ću dovršiti, ali mislim da u svakom slučaju bih volio to napraviti. Naročito poslije ove knjige sada koja je iscrpljujuća, velika, sa ogromnim razdobljem vremenskim. Htjela bih da naravno i u toj knjizi, ja sam, moram reći, nisam stigla na vaše razotkrivanje koje ste imali u Zagrebačkom kinu Europa koje je vodio Srećko Horvat, ali zahvaljujući blagodatima nove tehnologije i novog doba, vidjela sam to na internetu, dio toga i tamo upravo najavljujete tu knjigu koja vas i strašno istovremeno i veseli, ja vjerujem da vas malo i opterećuje njezina veličina, pa evo možda da najavite što je to točno, o čemu se radi. Mislim, to je jedna od mojih, tako sada dok sam u njoj, dok to radim, jedna od mojih bitnih knjiga, jer zahvaća jedan jako dugačak vremenski period, veliko razdoblje u nekih 50-ak i više godina. Pišem je u prvom licu, kako ja volim prvo lice, odnosno to autobiografsko ja sa kojim operiram. I vraćam se u nešto od autobiografskog, ali tu su žive, stvarne ličnosti koje ulaze u taj roman, memoare. Ja sam ih žanrovski odredio kao roman memoari. Postoje znane i neznane ličnosti u toj knjizi, postoje stvarna imena, živa i mrtva. Naravno, ja sam se tu ogradio da, odmah na početku, da bih volio da napišem knjigu tako da ne uvrijedim žive i ne povrijedim mrtve. To mislim da bi trebala biti jedna povijest našeg vremena. Je li to moguće uopće da se ja ne znam koliko je to moguće. Ne uvrijedi nekog živog? Evo, recimo, baš me zanima na vašem slučaju pogotovo, jer vi ste vrlo ovako beskompromisni, niste... No dobro, ja se ipak trudim da sve to ostane u nekim granicama, da nema uvrede, da samo ima dokaz, da samo ima argument. I trudio sam se koliko god sam mogao da, osim ponekad kad sam doista htio izazvati malo i kad sam htio biti šokantan namjerno. Ali ovo je jedan roman memoari. Žive ličnosti, poznate povijesne ličnosti. I moje autobiografsko ja. Sve to počinje od današnjeg vremena. Moja je nekakva tu
glavna okosnica tog romana memoara jest to da to počinje davnih godina iz vremena školovanja vlastitog, dakle autobiografski elementi, ja to zovem muke školske dobi. I premda sam vrlo svjestan da je teško napisati autobiografiju i opće biografiju. To kaže Singer, mislim, da biografija onog časa, da je ona samo osnovica za ono što će se pisati. I može samo da bude neka vrsta duhovne biografije, a ne nikako biografija sa faktima, jer ona onog časa kada pređe u knjigu postaje fikcija i to više nije to. Ali bez obzira na to, meni je važno doći do ovog vremena danas, do 90. godina i do Rasula. To je moja povijesna tema. Mnogo ljudi nekako vrvi kroz vaše tekstove, mnogo citata. Onda je vrlo zanimljivo kako ste napisali, negdje kako ste kao vrlo mlad imali priliku sudjelovati u jednoj bojemskoj sceni, koje danas više ne postoje možda baš takve bojemske scene, ali u stvari ste upoznali brojne ljude koji su obilježili ove prostore iz kulture. Koliko vaših prijatelja će se naći? Naći će se mnogo, to je neminovno. Naravno, tu imam puno prijatelja u koje sam se nekadašnjih prijatelja u koje sam se razočarao. Dakle, tu će biti jedan veliki niz likova u koje sam razočaran. Ali istodobno i mojih prijatelja iz moje generacije, pisaca, uza sve pisaca kojima sam se divio i koje sam volio i s kojima sam imao priliku razgovarati, kao što su Ivo Andrić, pa imam jedan opis sa Krležom. Dakle, to pretvaram ipak sve u svemu, ne u neki razgovor s Krležom radi razgovora, nego pretvaram u neku priču. Ako to nije priča, mene to ne zanima. Ja sam mnoge od tih ličnosti maknuo, naprosto tražim u tom faktu romaneskno. Inače nema svrhe, ja nisam novinar i ne bih se bavio tim stvarima, iako sam primjerice negdje 60. godina pravio razgovor sa Crnjanski kad je došao iz emigracije, koji nikad nisam objavio, koji će biti objavljen, djelomično je objavljeno nešto u Feralu, vrlo malo, ali koji će biti objavljen tek u ovoj knjizi sad. Naravno, pod uvjetom da će to ostati. Ja još ne znam. Ali nisam objavio iz nekih razloga što su tada svi nešto pisali o Crnjanskom, o njegovom povratku, pa sam se jako plašio toga, ali sada to poprima stojeći tako kao rukopis, sada to poprimilo neko novo značenje. Tako da ima stvarnih ličnosti, ličnosti iz moje generacije, mojih prijatelja, mojih pisaca, beogradskog razdoblja, boemije, naravno, svega onog što sam prošao, puno živih stvarnih osoba. Neće se, ja vjerujem, nitko od njih uvrijediti, jer nisam htio one sve svoje loše doživljaje i loša iskustva. Ipak nisam se htio time baviti. Što mislite, kada je za jednog pisca vrijeme za jednu takvu knjigu, za jednu takvu memoaristiku veliku? Jeste li jednog trenutku shvatili da možda imate nešto doista, da želite sa sobom nešto raščistiti vezano uz vašu, sad spomenuli ste razloga, ali me zanima koji je to trenutak kad ste odlučili ipak za tako jedno opsežno djelo koje bi moglo biti recimo kruna vašega rada ili u kojem objedinjujete sve drugo što ste do sada pisali na neki način? Pa ne znam, mislim da vrijeme nije tu bitno kad to treba napisati. Treba napisati onda kada vi mislite kao pisac da je sada kucnuo čas da ja napišem nešto o sebi, o vremenu, u dugačkom razdoblju, o povijesti, o ličnostima. Memoare ja ne umijem pisati, da se razumijem. I to nisu memoari u klasičnom smislu. To se prepleće. Mislim da kod mene prelazi roman u memoaristiku ili memoaristika u roman. Ja inače volim da se žanrovi prepleću, tako da nisam... Jako je teško napisati memoare u pravom smislu riječi. Mislim da to je nešto što pripada nekim, ajmo reći, nekim ljudima drugog tipa, vojskovođama, političarima, slavnim ljudima. Može i ljudima koji nisu slavni, recimo
Ima sjajnih memoara ljudi koji su bili uz velike ljude. Žene velikih ljudi su pisale memoare o svojim muževima. Imamo memoare. Nemojte vi biti skromni pa reći da vama ne pripada pravo na pisanje memoara. Ipak ste toliko toga napisali, toliko toga čitani ste, toliko ste nagrađivani. Dakle, doista imate što za reći kroz te memoare. Ja sam htjela nešto drugo vas pitati. Često spominjete kako volite Kafku. Njega ste evo čak nešto i citirali malo na ovom stolu razotkrivanje. Kafka na jednom mjestu kaže da knjiga mora biti sjekira za zamrzlo more u nama. Pa mene zanima koje su knjige vama poslužile u životu, možda kao nekakve, tako grubo rečeno, sjekire za zamrzlo more? Odnosno, koje su vas na taj način potresli ili dirnuli ili obilježile vaš život? Pa to je mnogo knjiga. Nemojte malo ovako, 2-3. To je jako teško reći koje su to knjige. Ili koji su to autori ali veliki kojima se neki vriječno autori vraćate. su imali utjecaja na mene. Naravno, pisac, utjecaji su jako bitna stvar, da se razumijemo. Pisac na koga niko nije utjecao, mislim da ne postoji. Literatura, književnost se hrani književnošću. Mi smo svi nečiji nasljednici. Mi smo svi nečiji sljedbenici na kraju krajeva. Tako da sam ja neke pisce uzimao kao uzore. To ne znači da ja pišem kao oni. Ali oni su mene poticali, oni su bili moja inspiracija, oni su bili nešto što me pokretalo. Tu su knjige u prvom redu pisaca koje sam volio, koje sam stalno čitao, ali nikada na pisca ne utječe jedan pisac, dva pisca. Utječe sve. Utječe cjelokupno vrijeme u kojem on živi. Utječe tradicija, utječe mnoge stvari. Utječe sve što je on čitao, sve što je kultura toga vremena. Ali uvijek je jedan izbor nekoliko pisaca koji su njegovi omiljeni pisci. Kod mene je poezija bitnu stvar igrala. Poeziju koju čitam i dan danas ja ne mogu početi raditi ujutro ako ne pročitam 1 do 2 pjesme nekog pjesnika. Ta apsolutno nema rada. Ja umjesto molitve navečer čitam poeziju. Poezija koja je dosta zanemarena u današnjem... Koja je zanemarena, nažalost, a koja je lijek. Ima jedan, ne mogu se sjetiti sad imenima, ne baratam u ovom trenutku, ali jedan južnoamerički pisac je napisao jedan prekrasan esej. Zašto treba znati jedno 20-30 pjesama na pamet? Ja znam veliki broj stihova na pamet. Ja znam Tina Ujevića na pamet. Joj, pa vi ćete nam onda i recitirati danas za kraj. Ne, dobro, neće. Kad dođemo do kraja. Zašto pisac mora znati pisac? Čovjek mora znati 20 pjesama. On to divno kaže. Ako dospijete u zatvor, a u Južnoj Americi često su pisci bili u zatvoru, u Rusiji su često bili u zatvoru i kod nas je bilo pisaca u zatvoru. Ako dođete nekad u zatvor, spasavat će vas tih 20 pjesama. Ne samo što ćete ih recitirati samima sebi svakog dana, nego i drugima, svojim cimerima u zatvorima, svojim supatnicima u zatvorima. Dakle, to je jako, kod mene to prisutno, ja se nisam bojao zatvora. Nisam imao razloga, nije bila takva situacija, ali ja sam čitao i učio te pjesme i uvijek kad god mi je bilo teško, a bilo mi je puno puta teško, naravno, ne samo meni, ja sam čitao te pjesme i recitirao sam negdje, bilo gdje da sam bio. I to je ono dragocjeno sa poezijom. Poezija je jedna nevjerojatna stvar i jedna velika grana umjetnosti bez koje je nezamisliv život. Barem za mene nezamisliv život. Ali, da se vratim na vaše pitanje, pisci koje sam doista volio, to je, u prvom redu sam od mnogih učio, kao što je Ivo Andrić, kao što je Knut Hamsun, Kafka, kojega ste vi spomenuli. Čitav niz tih pisaca koji su meni ležali. To je bila moja svakodnevna literatura, svakodnevna hrana bez koje ne bih mogao opstati, živjeti niti pisati.
niti biti ovdje danas. Ovo kad ste spomenuli zatvor, to me ono podsjetilo na Tamnicu i onaj naslov u Tamnici jezika Jamesonov. Pa možda dođemo i do tog jezika koji je često naš zatvor ili naša tamnica, a koje je vama jedino sredstvo zapravo za opstanak, mogli bismo reći, književnicima. Pa evo, malo me zanima, počeli smo s tim jezikom i s tim riječima koje su nekako zaboravljene, a vi ste kroz svoje pisanje doista proživjeli i sve ove promjene jezične na cijelim ovim područjima. Pa možda malo, evo, taj vaš odnos prema samom jeziku. Pa jezik je bitno sredstvo za književnost, jedno od najbitnijih sredstava. Ono je neko mjerilo pišćeve pripadnosti. Ja nemam tu problema oko pripadnosti. Kome pripadam ili čiji sam pisac, ja se ne bavim tim. Možda će se netko baviti. Postoje povjesničari umjetnosti, postoje čitatelji. Ako vas čitaju u Hrvatskoj ili u Srbiji ili u Bosni, vi ste njihovi. Ako vas ne čitaju, onda niste ničiji. Onda niste ničiji. A nije loše biti ničiji. Ima i to svojih prednosti. Sa jezikom ja sam mijenjao to, ta moja stajališta. Mislim, mijenjao. Zapravo nisam ništa mijenjao. To je jezik jednog stabla u kojem sam ja živio, jezik koji sam učio. Dakle, jednog štokavskog stabla bez obzira na varijante. Ja sam primjerice, kad sam gimnaziju sam učio u Beogradu, ja sam teško naučio ekavicu, dolazeći iz ijekavskog područja. Ali sam je naučio. Bilo je nekih neugodnih napada na mene da sam se odrekao svojih prijatelja koji su pisali ekavicom. Jer sam negdje citirao Tina Ujevića, pa su to krivo prenijeli. Tin je jednom rekao jednom Popoviću koji je pravio antologiju, Tin je pisao na ekavici i napisao je Svakidašnju jadikovku na ekavici. I onda je tom antologičaru napisao pisamce, ako je to točno. Iako ja ne baratam baš sasvim točnim podatkom, ali sam čuo priču da je napisao da ne želi više nikad sebe vidjeti na vašljivoj ekavici. Ja sam to citirao i to se pripisalo da sam ja rekao. Ne, naprotiv. Za mene to su velika iskustva bila. Moji prijatelji su pisali ekavice, nemam ništa protiv toga. I neke moje knjige i dan danas stoje na ekavici. Međutim, ja sam istodobno u to vrijeme pisao i na hrvatskom. Sve svoje filmove ja sam pisao na hrvatskom. Čak i neka narečja dalmatinska sam znao. Ne znam čakavski, ne znam istarski ili tako dalje, ali ja sam pisao sve i mnoge svoje tekstove, pa u ostalom pisao sam za list Danas iz Beograda iz vremena Miloševića, pisao sam na hrvatskom, namjerno. Tada bi objavili meni u Danasu i na ekavici. Ali ja sam namjerno pisao na hrvatskom i pisao sam mnoge dijelove svojih knjiga na čistom hrvatskom. U romanu Vrata u Tutrobe, to mi bila jedno vrijeme glavna zamjerka, gotovo pola romana je na hrvatskom. Svi su dnevnici u jedan veliki dio toga romana su na hrvatskom. Dakle, nije bilo nikakvog problema. Ja sam samo prešao, dolazeći u Hrvatsku, prešao iz jednog polja u drugo. Ništa se tu nije drugo desilo. A želim reći i to da od svih tih varijanti, da budem iskren, moram to da kažem, ja najviše volim hrvatski. Je li taj hrvatski danas osiromašen jezik? Pa čujte, svaki jezik gubi mnogo i treba ga spasavati, održavati. Ali meni je hrvatski bio uvijek, i dok sam živio u Beogradu, pisao sam roman Malvina na jednom starom hrvatskom i jednom starom srpskom. Ali hrvatski mi je bio nekako najotmijeniji. Ne znam zašto. Ne mogu to objasniti, ne mogu to nikako ovako racionalno objasniti, ali bio mi je nekako najpoetičniji, najbliži meni. Ja sam se bolje izražavao i bolje iskazivao u tom jeziku. Tako da sam srećom ova moja promjena sredine donijela mi je to zadovoljstvo da pišem na hrvatskom jeziku. Ja bih htjela da se dotaknemo i još jednog motiva, odnosno mogli bi se reći čak jedne okosnice vašeg cijelog pisanja, a to je grad. Ne samo konkretan grad, nego grad kao ideja. Mi se naime u drugom formatu isto tako smo se bavili dosta puta i
ili barem pokušali nekako pojasniti gledateljima kako je gradovi u kojima živimo, koliko doista oblikuju čovjeka. Imali smo baš jednu konferenciju arhitektonsku gdje smo spominjali i Bogdana Bogdanovića koji je pisao o gradu. Upravo to je jednoj ideji grada koja nas oblikuje kao ljude. A vas su doista neki gradovi, vjerujem, oblikovali, a evo i sad ste već toliko godina u jednom malom gradu, Rovinju, gdje ste došli gotovo slučajno i evo ostali. Pa bih htjela malo, zašto ta jedna ideja, možda gotovo obsesija gradom? Pa, ja mislim da sam to najbolje pokazao u romanu Grad u zrcalu, sam naslov. Grad u zrcalu. To je gotovo jedan fantastični prizor gdje sam ja u jednom ogledalu vidio obrise Dubrovnika. Dubrovnik je bio grad tu, nadomak mog boravka. Tu, ja sam često kao dječak provodio u tom gradu. Mislim da ne samo Dubrovnik, ali ja sam kao ovdje možda i najljepše partije napravio taj odnos zaleđa i grada. Mislim, koje su to, grad je jedna fascinacija za mene. I bio je i tada pa i danas. Grad je, to je toliko velika razlika bila, recimo, Dubrovnik i samo 20 km gore gdje sam ja bio. To su dva svijeta bila. Ja sam pokušao to u romanu Grad u zrcalu kroz jednog dječaka u prvom licu napraviti taj ulazak u grad kada on ide u potragu za svojim ocem. Do dana današnjeg ta obsesija gradova me ne ostavlja. Recimo, mali grad, vi ste spomenuli Rovinj ili bilo koji grad u Istri. Ja ne mogu da živim ako nisam obišao taj grad svakog dana. Ne kao neki arhitekti, ne kao neki istraživač, nego jednostavno kao netko tko upija te nekakve čari grada. Grad je jedna zajednica fascinantna. A niste se nikada više vratili u Beograd nakon što ste otišli? Ili ste ga posjećivali? Ne, nisam nikad više bio u Beograd. To je već 20 godina prošlo. Zašto niste nikad bili? Pa ne znam šta ja znam, ne znam. Ne idem ni u Sofiju, nisam bio isto. Dakle, tako, ogradili ste se od jednog grada? Nisam imao razloga. Nema ništa protiv. Da se razumijemo, mislim, bilo bi doista idiotski da netko neki grad otpiše. Grad nema veze sa politikom, ima veze, ali mislim, nije u tome stvar. Ja imam i prijatelje u Beogradu, duše mali broj, ali svejedno to su mi dragi prijatelji, s njima se srećom viđam. Ali nekako nisam imao potrebu, nisam ni mogao naći neke razloge da odem, a ne to što sam ja donio odluku da ne želim taj grad. To bi bilo ovako dosta površno. Ova naša emisija se emitira u tjednu kada smo uglavnom posjećivali grobove naših bližih, dakle i tu je bio taj dan mrtvih. Vi ste se bavili i smrću pisaca kao jedan pravi erudit. Ja sam to namjerno rekla. To je doista zanimljivo kolikim se vi sve stvarima stignete baviti i pored ovog vašeg pisanja. Pa ste negdje pisali na koji način ste zapravo istraživali smrti pisaca, na okolnosti pod kojima su umirali, koje su im bile zadnje riječi. Tako. Mene malo zanima, recimo, što vas je u tom trenutku fasciniralo? Je li se kroz ta smrt ogledao i možda i život tih pisaca ili njihovo djelo? Pa ne, uopće sam bio opsjednut tom temom. Inače sam opsjednut tom temom smrti, sada više mnogo manje, ali u mladosti pogotovo. Tema smrti, groblja sam opisivao često, pokope. To su mi bile uvijek nekakve gotovo mistične teme i zanimljivo je to istraživati zapravo smrti pisaca koje sam ja bio jedan određeni broj pisaca koji su meni bili dragi, posebice što su pisci na čudan način umirali. I zanimljivo mi je bilo istraživati njihov život kroz to kako će oni umrijeti. Čudno su umirali. Ja ne znam, to je nisam nikad napisao tu knjigu. Nisam nikad uspio da to složim kao
neku prozu. Ali imam te materijale sve. Kako je neki pisac, kako je umro recimo srpski pisac Bora Stanković. Umro negdje u nekom jarku pokraj puta. I onda su neki pijanci iz kafane je izašao i onda su neki pijanci mokrili po njemu. Recimo jedna scena onako kako jedan pisac završava. A da vam ne kažem i svjetskih pisaca koji su isto tako nevjerojatno umrli. Onda te čudne smrti kao Hoffman recimo, koga ubila grana, pala od neke oluje i niz nevjerojatnih stvari. Zašto to baš piscima događale takve smrti? Jer imam neke svoje da piscima idu na ruku mnoge stvari. Mnogo toga što se dešava u životu. Meni se dešaju neke jezive stvari, ali ja nikad nisam nešto patio zbog tog što mi se dese loše stvari. Jer stalno sam mislio to se meni moralo dogoditi jer sam pisac. To se meni trebalo dogoditi. Udari me u glavu Šešelj, recimo. Udari me, ne znam, neke stvari koje nikog drugog nisu zadesile nego baš mene. Tu gdje me Šešelj udario, bilo je Šešelj, to je pod navodnicima. Bila je tu puna jedna dvorana i nikog ne udari nego mene. A gađan je čak drugi, ali mene je udarilo. Dakle, to su te neke stvari o kojima i Joyce divno govori. On je rekao, pisac treba da uđe u tramvaj i da se sagne i uzme svoju priču. Dakle, dobro je da nam se dešavaju i grozne i loše stvari, jer jednostavno one su iskustvo i one su posle dio književnosti. Moram iskoristiti to što inače govorite dosta oštro protiv vlasti, pa je možda samo ovako već i pred kraj emisije, kakva je danas situacija u Hrvatskoj? Nismo se stigli baš baviti, naravno, aktualnom politikom, nisam to ni željela, ali možda ipak da, evo, kako iz vaše perspektive, možda čak iz tog dalekog Rovinja, negdje na nekoj margini, ipak se uvijek tamo čovjek osjeća malo kao marginalac u toj Istri. Kako gledate na ovo što nam se trenutno događa u Saboru i oko njega? Čujte, nije u Istri baš tako da smo na rubu stvari. Danas više to je manje prisutno. Nekada je bilo provincija, velike razlike. Mi to pratimo svi, mi htjeli ne htjeli. Nekako ne možemo da propustimo neke stvari. Ja inače moram reći, meni je politika vrlo mučna. I sve ovo, ja sam to često isticao i ove moje knjige koje su nastale kao političke, kao publicističke su iznuđene. Ja sam mislio da sam apolitičan sasvim, da sam izvan toga. Sve dok nije došlo ono doba Miloševića kada ste morali jednostavno ući u to. Ako ja imam svog prijatelja, svog velikog prijatelja Filipa Davida, jednog sjajnog književnika, velikog književnika, koji je se bavio fantastikom, Kafkom, Edgar Allan Poeom, koji je bio sav u toj fantastici. Pa da je on uzeo političko pero u ruke. To je bio već izazov veliki događaj. Thomas Mann je isto govorio da nikad da je strašno za njega bilo uzeti to političko pero u ruke. Dakle, morali smo jednostavno sudjelovati u svemu tomu. Danas ja sam manje, ja sam danas distanciran. Ova cijela stvar, vi ste spomenuli Sabor, ja manje ulazim u te nekakve detalje. Tko je tko, što kaže, ko je koja opcija. Nekako globalno to gledam. Mislim, stvar je dosta, to svi znaju reći i svatko će vam reći da je stvar očajna na mnogim planovima. Ali, mislim, takva je politika. Ja jednostavno mislim da je politika jedna banalna grana djelatnosti. Apsolutno banalna grana djelatnosti i nema te politike. To su razne manipulacije, to su razne kalkulacije. Ono prave, istinske politike, to mi više i ne prepoznajemo što je to. Tako da ja sam nekako distanciran. Danas mi je to manje bitno. Žao mi je, mnogo mi je iskreno rečeno žao kad se takve stvari događaju. Žao mi je nekog svijeta koji ne zaslužuje to. Nekog svijeta koji je dobar i koji zna stvari staviti na svoje mjesto. I uvijek mi je žao kad taj svijet
ide na izbore, ima šansu da promijeni stvari, a to ne čini. Mislim, tu mi je negdje, ja više gledam ovaj svijet, narod, nego same političare. Oni su takvi kakvi jesu, ali oni su tu došli nečijom voljom. Ja sam često isticao, nije Milošević došao sam od sebe. Niti je on došao Bogom dan. Nego jednostavno je izabran od većine srpskog naroda koji ga obožavao. Prema tome, mi smo sad u nekoj vrsti demokracije, a kakve su, ali odgovorni smo mi. Mi koji biramo. Dobro da ste to ponovili. Nećemo u tako mračnom tonu završiti, ipak idemo u kasnu noć, a i evo, lijepa je bila prilika da smo se družili. Ja bih htjela da završimo možda s poezijom, kao što sam i rekla. Možda bi nam rekli neke svoje najdraže stihove ili koji bi bili primjereni ovako za jednu srijedu, kasna noć, ponoć. Što bi se moglo? Teško. Da nije recimo možda Matoš. Da, ne. Matoša sam manje znam, ali Tina Ujevića sam, to je moj omiljeni. Sad imam, ako mogu reći, sad imam u ovom novom romanu prva 3 poglavlja su susret sa Tinom Ujevićem kada sam ja imao 15 ili 16 godina. To su mi tako najdraže partije, moj dolazak u Zagreb. Ja sam došao da ga vidim, da ga nađem, da ga susretnem. Možda onda da s Tinom Ujevićem završimo. Ne znam koju ja znam jako mnogo. S ranom u tom srcu, tamnu i duboku. S tajnom u tom trudnu i prokletu biću. Sa zvijezdom na čelu, sa iskrom u oku. Gazi stazom varke, mrtvi Ujeviću. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama i ove srijede. Gledajte nas ponovo za 7 dana. Do tada lijep pozdrav u ime cijele ekipe Drugog formata. Velika književna svečanost započinje. 8. rujna Hrvatski glazbeni zavod otvara svoja vrata za najveće svjetske i domaće književne zvijezde. Razgovori, intervjui, okrugli stolovi, izložbe, filmovi, glazba i kazališna predstava. Samo najbolje od književnosti. 7. festival svjetske književnosti od 8. do 14. rujna. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Vijesti iz kulture. Ostanite s nama. Evo koji su događaji obilježili dan. Venecija u znaku 76. Mostre. U utrci za nagrade 21 film. Uoči 100. obljetnice rođenja Jure Kaštelana održana književna manifestacija u njegovu rodnom Zakupcu. Platiš jedno, dobiješ 2. Koncerti i izložbe u središtu Splitskog Mag festivala. Svečano je otvoren glamurozni 76. Venecijanski filmski festival. Mostra je i prvo mjesto gdje se suočavaju mogući kandidati za Oskara, a za nagradu Zlatni lav u konkurenciji je 21 film. Među njima i niz najiščekivanijih hollywoodskih naslova. Nakon dugog razdoblja u sjeni Kana, Mostra osvaja nove horizonte. Mudro su otvorili vrata Netflixu i velikim američkim produkcijama, te postali važna pozornica za odmjeravanje najvećih. Kako ističu, jedini uvjet za ulazak u konkurenciju kvaliteta. Venecija pruža tu divnu mogućnost dijelu čovječanstva da uživa u slikama i snovima. Zaista je